Pwistom mo't ang nalaing dagita kameramot ikit. Okay. Ito minum tayo pa iti pamigsa tayaw. Okay. Pagda tayo dito manan. Igidan ti oceanan ngam sa balilaeng ngay nga spot. Ti pag imutan na dati nga bakit. Dagiti mate iti parpar mata kada tagtagay na. No sino man ti naka-experience niya ako mamatilattan aji mayatan. No sino man ti makabuybuya dahito nga YouTube ako imangis istorya aklaang mat libre mat dato yung mabayad na talibre mat ngayon tad iti apaw kasjay nga regalaw makakita ka nga ron ti parmata kan makakita ka ti tagtagay na agyaman tayo kas lada jay nga rod nga dapay ti parmata nga nakita nga rod idi rabi ida jay March 7 idi rabi iti alas 11 kwa irugik pala tagkararag nga man nakabalin nga po kunak ngay sumingit dajay ni bungbong kanaw nga di ima na nga dati di ima na nga maisa nga dati nangingato nga ima nga nangigam di ima na kas jay di stage nga puraw nga ima nga pati di nga laylayan ti bado na kwa puraw nga hanggang ito mo lang ti makitam amot nga buo nga makitam nga tao kas jay haan ima laeng mat tas di stage pay nakitak pay ni Lini mat nga agiwarwaras ti papel diya kamo nya dadi nga papapel nga warwaras na mat kadagiti tattao nga adda iti sango na pagkatapos adda tinangiggam dagiti takyag na naduwa nga lalaki nga kasla nga ini-stop da jar aramiden na parang ganon nga inigganan da dagiti takyag na kas di lang mat dati tatay nga ibidbidyok bigla da nga inidap dati hacker nga nangidap nga sigod ano kaya nga may istorya ano ba yan kas jailatan so nga ituloy dito katuloy dato data yan ti video inidap da ay nako huwag kayong manakit baka data power yu ti kwa manan mangtugkit kayo manan huwag naman ganyan ano siya at ati kasta God bless us. Thank you very much. Thank you. Bigla nga nagidap datoy kwa datoy ibidbidyo no apay is istorya lang nga tanga parmata kas dilaang iti parmata nga nakita kidi rabi no apay andin manan idinaturog akaon ako kuna mo lata ako salamat apo kung kuna mo lata and then dinaturog akaon dadya nagtagtaga ino pakaon manan adda kano iti balay nga adda nga iti biranda na di ba uso nga iti adda baluster na di sangwanan ti balkon inikat da kano dagi jay nga baluster kunakpay ka no ni apay nga ta inikat yu ka baka mas nabibi dapay nga sumbrekan dagi ta naluko nga tattaon kunakpay ka no ngem uray no kasta adda kano iti naimula nga mas masitas nga nabibirde nga bulbulong nga naipalpalimut lang ay nga balkon ti balay kanaw tatay mo bigat nga nakariing akaon hindi nag YouTube akaon ne iti imununa nga nakita dajay naikat kanon dajay or na cancel kunata dajay agreement kano iti Rappler ken naganatoy Comelec ken nagbasak dagiti comments dagarod ka adu ti maragragsakan agay ayat da kita nagkum-comment ta nunyamot ang amin ti trabaho iti Rappler so nga kunakpay baka isumo dato ti kaya napay nga sa unan day tanga tagtaga inapkaon kunak nga naikat kano dagiti baluster ijay balkon ti balay di may isa nga balay
nga nasukatan ka na ti mas masitas mutan nga kaparpareho mo lang ti height na jay dagi jay baluster nga nabibirde ti bulbulong na. Mabalin siguro nga aja siguro ti kaya nang mga saon na-cancel ka numot datan agreement dan ti muwa ba yun? Mutual agreement iti Rappler kan Comelec. Siguro dyan ti kaya nang sauna agsasaruno ka dagita nga kwa nga parmata idi last week pa kwa ada pay parmata pa nga kwa nga nakitak pa nga ni BBM kano like 3 days ago or 4 days ago dyan nga ni BBM kano ingato kana kanon ti duwa nga ima na dadi stage isuda kinilinay tapos nilini kano mat bigla kano nga timmaray nga kaslangay mapapaawan na mo tinakom na nga nagdadakkel pa dagiti mata na nagdadakkel kano dagiti mata na piman kasla kano nga amoy ate mata ti tarsier kas jay kano apo nya dagitan nga parpar mata nga makitkita na ya agsasaro mo datay di last week nga pangitain parmata nga kunada agsasaro no adda pa daji pay kwa adda pa daji nakitak pa manen iti parmatay di last week manen nga nagadadu kanu nga tao tata biglang remor di lalaki nga ubba-ubba na nga kasta ni BBM nga impanaw ijayan ti agugulo nga tattao. Sana mo lang ay indiso nga impatakder kasjay ajag pakita nga kakasjay alag sa saruno laki din di last week na ya nagitan kaparpar mata mga parmata tagtaga inep kasjay salamat apo kung kuna lata na salamat apo at dapay parmata pa nga kwa nga ate ngay nakatugaw kano ni Bongbong ket adda ti lalaki adda ima kuna langan hamot nga actually ngay nga makita nga buo nga lalaki no di ket adda ima nga bukan na nga iti lana jay ulo na bukan na ti lana jay ulo na ni Bongbong nga kasla nakatugaw ni Bongbong dita baba nga nakadumog nga kasta nga dati mangkabkadil ti lana jay ti ulo na dagi jay kakasjay salamat apo kung kuna latan amutan. Siyempre na apo Diyos nga rugget kwa the God of wonders na makungkuna. Madaydayaw nga apo nga namarswati langit kendaga ket salamat. Ano nyaman ti ano nyaman ti pagayatan dati nga eleksyon ti Pilipinas kasi ka ati matungpal kasi ka nga rod iti apo nga man nakabalin agi lang ti maistoryak man nga kwa parpar mata kada tagtaga ina kanayon nga adda nga dati kwa dati lalaki kasi nga kaduana ni kwa ni Bongbong mabalin nga espiritu di jay al-alya espiritu na damay wino ni Yeshua Jesus Kristo ni Christ may sada ko na damay ket inyay nga raw mabalin nga isuna niya strange nga rod dagitaman nga kasjay nga kwa ket itaptay bigat manen adda manen tinabuyak mat nga kaslangay adda mo dagiti ngay kasunan sa ni kwa ni Leni jay mot lang ayanda jay naga dagiti mot limod siguro nga nararamid ti asawa na nya dagiti mot palimod na ay gayam
Request na ni Sir Jason. Pa-shout out kunana. Sir Jason, kumusta kayo? Kanite pamilya magpaado kay kide agwantaan nyaw. Paspasan nyo tagpa daw. Be like the sand in the seashore nga kunana. Tani na idadan kayo mutang. God bless kanya tayo amen. Okay. See you again sa next parparmata. Eleksyon. Tagtaga ina. Ore mangki dinu man-made nga kunada. Da kanu nga min man-made. Nga tagtaga ina. Secret. Secret na dito. Ay, ay, ay. Moreno kasta, naggapuan ko mangay mo ti kinalainda nga nagararamid nga mingot dagita nga project. Kaya, madayaw lata ni Apo Diyos nga na marswa ti langit kundaga nga ng ted kadagita nga kinalainda. Sige nga Rodan, God bless kanya tayo amen. Kay Ilocanaos, iti amyanan, daya, bagatan, laod, kumusta kay amin nanditan. Ka Pilipinos, mabuhay tayong lahat. Kuna na nga raw. God bless us all. Bye-bye.